Ordinal numbers. Masanto si agaw at si kayon amin. Diyad sayan agaw, aralan tan-amtaan tayo, no panon ya napantutumbukan iray bangatla. Manlapod unaan, anggad kumasamplo, o dino tatawagan niya, ordinal numbers. Saray ordinal numbers, first, unaan. Second, kumadwa. Third, kumatlo. Fourth, kumapat. Fifth, kumalima. Sixth, kumanem. Seventh, kumapito. 8, kumawalo. 9th, kumasyam. 10th, kumasamplo. Natan, walay nanduruman litrato na saray prutas. Kahel, pakwan, ubas, melon, punti, atis, mansanas, dayak, niyog, lokban. Nang tayo no iner so kawalaan upasen na saray ng duruman prutas. Say unaan, kumadwa, kumatlo, kumapat, kumalima, kumanem, kumapito, kumawalo, kumasyam, kumasamplo. At tatawagan niya ordinal numbers. Say ordinal numbers, at uusaran tapyan na ipanangnang no iner so kawalaan upasen na saray bangabangatla. Tan na ipanangnang at sikatayo no anton bangatla so walad unaan, saray un sublay, anggad sampot ya bilang. Subukan tayo. Walay nanduruman litrato na saray ayop. Pato, aso, ulog, baboy, kabayo, pusa, manok, tigre, kanding, elepante. Anton ayop suwalaed kumalima. Kabayo, kumapigaed bilang so ayop ya baboy. Kumapat, anton ayop suwalaed unaan. Pato, kumapigaed bilang so ayop ya elepante. Kumasamplo, Natan, unla tayoed iskwilaan. Walay sampluran o gugaw, ya walaed pila. Unlugan irad, school bus. Si Ace, si Ron, si Leia, si Ben,
si Leo, si Kim, si Meg, si Ara, si Roy, tan si Jen. Kumapigaod bilang si Leia. Kumatlo. Kumapigaod bilang si Meg. Kumapito. Kumapigaod bilang si Leo. Kumalima. Kumapigaod bilang si Ara. Kumawalo. Kumapigaod bilang si Ace. Unaan. Tandaan tayo sa ordinal numbers at salitan Pangasinan. Unaan, kumadwa, kumatlo, kumapat, kumalima, kumanem, kumapito, kumawalo, kumasyam, kumasamplo.